Enggak metogi itu kolej sompa apa cacara. Ceca timu, ceca polopeng, ceca bangkung, ceca kalamin. Yang tunah kada ujung pena, ujung lidah, ujung kalamin dengan ujung badik. Mak guru hikmahnya. Iya tuh nomor pitu tanya meto nomor sembarang magai. Iya ko tahu apa itu tapi macam ne masa itu kapitu to lalan nasi minggu pitu ngasoto. Ya ko masampajang itu na suju pitu to tu magesa 2/5 2 aja ci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabati ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para sahabat-sahabat, wabil khusus para pengurus MWC NU Kecamatan Talulimpoe dan Rois Suriah PCN MWC NU dan seluruh jajaran pengurus lembaga dan badan otonom. Sini juga di tengah-tengah kita lagi hadir Kanda Ahmad Solihin Halim. Alhamdulillah, terima kasih Kanda hadir membersamai sahabat-sahabat di malam hari ini. Dan seluruh hadirin wal hadirat, sini hadir ibu-ibu muslimat, wabil khusus ketua muslimat NU Kabupaten Sidrap, ketua Patayat NU juga hadir. Alhamdulillah, dan seluruh jajaran pengurus. Terima kasih untuk semua sahabat yang sempat hadir dan seluruh jamaah. Saya diminta memberikan Mu'izatul Hasanah. Tadi minta untuk penguatan situngan nama kui. Ia keadaannya makokoe situnganna pernah terjadi 400 tahun yang lalu. Jadi engka golongan makokoe menganggap dirinya sebagai tajdid, mu'ba di tengah-tengah masyarakat yang kemudian melontarkan istilah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi magampat turuntuk makokoe engkau stasma bicara maka ada kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yaitu di NU denang kanisalai korang isi bahat desa. Jadi rewa tau pura bitu mak de. Kita NU tidak pernah kemana-mana, selalu menggunakan Al-Quran dan hadis. Cuma memulai bingung masyarakat nasabah ia rona hadapi masyarakat awam. Namustas evita megato mamula bingung. Narima kona naro parallu ki lau palebangan 2-3 masalah ia angkai mencaji masalah diperdebatkan makokoe kaitannya dengan paham di Ahlus Sunnah wal Jamaah dia. Nomor siddi ya ko angka pacara memakada kita kembali kepada Al-Quran dan hadis itu tidak salah. Tapi ia ko alena barani tafsire ki korang ngisi bahat desa jolok-jolok. Tau lengkap moga ala na pak disengenna na barani tafsir kami korang ngisi bahat desa. Makuye. Angka tau pandrita masaworo yang kalingasan naro Imam Bukhari, Imam Muslim. Iris semanang apa ayan ang kaustas biasa maka ada Sahih Bukhari. Sahih Muslim. Ia tahu pandrita tahu pandrita pahat desa asana, tahu mapasi puluhat desa. Yolo na yero angka tahu pandrita yasang Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Tasyafi dan Ahmad bin Hanbal. Ia Abu Hanifah okui ira jaji tahu ngarua pulo na hijrah
berarti 70 tahun matena nabista napa jaji Abu Hanifah 70 tahun karena tahun 80 Hijrah Imam Malik lahir kemudian tahun 93 Hijrah. Nah jaji tapi okui Madinah jaji onron nasisan nabita maka bekai selengi. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Ekin jaji okotosi Gaza Palestina. Kemudian angka tahu pandrita ya sang Ahmad bin Hambal iya nai mondri tahu pandrita mondri nih jadi Imam Abu Hanifah tujolo napa Imam Malik napa Imam Tasyafi napa Imam Ahmad bin Hambal iya Imam Abu Hanifah dena siruntuk si Imam Tasyafi apa pas tahun jajangan na Imam Tasyafi nama teangan Abu Hanifah paham ya. Jadi ya roh Abu Hanifah, ia tahu nama teangang, ia toro tahu na jajangan Imam Tasyafi. Jadi dia nasi runtuk. Tapi mancaji muri Imam Tasyafi oko Abu Hanifah, nasaba okui muri nama guru. Angka muri na Abu Hanifah yasang Abu Yusuf. Iya na roh Abu Yusuf, anak guru na tongan na Abu Hanifah, na semana pendapat na Abu Hanifah. Okui roh mak guru Imam Tasyafi. Ya na tu ampai Imam Tasyafi, dua guru na. Mak guru oko Abu Yusuf muridna Abu Hanifah di Irak kemudian mak guru oko Imam Malik. Yana tu nangka kaulun kadim angka kaulun jadid. Makada magi jero Imam Tasyafi denang kana pake makada hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari. Abu Hanifah dia tahu nang kana kada ko pipikin Abu Hanifah makadami itu di Masailul Arba apa mashab Imam Makadami itu di NU ko macarama ki menurut Imam Tasyafi. Kenapa tidak kembali ke hadis? Sahih Bukhari Muslim. Makui 150 tahun, okay, 150 tahun jajinna Imam Abu Hanifah napa jaji Imam Bukhari. Tahun 100, tahun 202 na lahir Imam Muslim. Imam Bukhari tahun 190-an. Nah tahun 20 na hijrah na jaji Imam Abu Hanifah. Jadi iya tu Imam Muslim si Imam Bukhari imondri 200 menitahun. Berarti si ratu asera puluh na 2 tahun matena nabita napa jaji Imam Bukhari. Imam Muslim. Maka damagi Imam Bukhari Imam Muslim dena pake dega pikina dega ciji mujatahid. Dega makada mashab Imam Bukhari makada disahihkan nasabak pikinna Imam Bukhari siba Imam Muslim mengikuti pikinya Imam Syafi'i. Makanya Imam Bukhari Muslim bermashab Syafi'i. Tapi makana menalena runtuh hadis pada akali barakanna. Iya ro Imam Muslim sima Imam Bukhari apoteker. Iya Imam Syafi'i doktor. Tahu ya? Jadi ya ro apoteker naruntuk mi Pak Burai tapi deni sangi makna pekko carana iraci nawat din na sambuh atau malasai iya Imam Tasyafi alena raci agama karena dia meraci memahami agama dengan berbagai macam dalil itanai Abu Hanifah maka da siaga hak desa na kuasai tahu napa wat di pasu patwa maka da Abu Hanifah 500 pasak buhat desa na kuasai tahu napa pasu pendapat. Ya kode na ganda 500 sa buhat desa mukuasai ajem pasu pendapat. Siaga had desa na sahikan oko kita na Imam Bukhari pitu sa bumi. Imam Muslim asera sa bunna. Ya pasit di kita na Imam Bukhari sebagai Imam Muslim berarti si ratu mi anna sabu na 500 pa sa buhat desa na pawa di mapatwa tawe. Jadi namo Imam Bukhari sebagai Imam Muslim ipasipulu kita na deto penawa di pasu pendapat. Iya na tu ampai tau pandrita rioloy o komanang Imam Tasyafi mak denge pendapat pikinna nasabak 500 sak buhat desa na kuasai na pala tau pakorangnya. Angka bo na Imam Malik arwa sa bunah desa na kita al-Muwatta Malik nabaca Imam Tasyafi asera so na nabaca na pala 40 tau noki Imam Malik de na pala. On rocana ya Imam Tasyafi.
Ya kong katau maka daniga ya rui manta sapi parewak bawan ni loh nabita tau sigilingan na otak na itu nasa guruta. Apa tahu deba jam mak dapi pak disengena mega bicarana. Iya nama kokwa mega. Iya ti ampai pendapat aku Pak Bu. Lo ko dame mani maka dia ko macara maka tu menurut Imam Tasyafi, menurut guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodale. Apa aku menamiro malah pendapat menurut guru Ki Haji Abdul Muin Yusuf, menurut guru Kali Belawa. Maka dai magina iya miro ya curi made tak kada menurut iya maka dak magampa iya ko menurut Imam Tasyafi nok ko mate surumun ritanai ka maka mana pendapat mu pak maka Imam Tasyafi mutane. Alena maka da. Salah ina iya. Yo po kumakadaka manuru iya kada onro ko jolo. Naitanai ko kenro ko mala dasar. Maka dawa iya mi atu nawanawai kada yana solanya gamay. Nasaba iya tu agamay ang kapunna niga puang Allah Taala si bawa nabitta. Selain puang Allah Taala si bawa nabitta ang kapawarisna al ulama warasatul anbiya. Kaya sang ulama, ya sange ulama ang kestandarna. Na pala korangnya ni setopa betul ni. Tahu ilmu ulumul Quran. Kemudian tahu bahasa Arab. Kemudian hafal minimal 500.000 hadis Nabi. Kemudian fikih si bawa usul fikih. Ini satopa ilmu balaga dan ma'ani. Ya kona kuasa ini ya ro. Napa hadis dan ulumul hadis. Jadi aserapat disangan na kuasai tawe. Napa wak dipasu pendapat. Iya kodot toro. Purana sikolang. Napa wading maka da iya lasana ako Pak Buran. Iya ko apoteker mi dewa di Pak Buran mina pas dia. Makko mati tu idi pada ilaw na nya tu Pak pada mak law na gasan jero. Iya ko ki warkop pangantara minuman mak. Itu. Jadi ya kode na makanja iya rote te tapasange aja ne ata cairi paki buana. Itu makiro. Jadi iya tuh stase pengantara mi khutbah asanna penyampai. Tanya ulama. Iya kok ulama dia yang meramu agama. Yang harus pahami betul ilmunya. Iya kok khutbah pacarama mi. Biasa na pau nabita ya'ti bi akhir zamani min ummati. Matu okko capak na atutungan na umatku megamu bapak bicara tapi makura tau panrita. Iya nama koko makai kan. Karena pacarama. Pacarama mana? Tapi mapangi wale tahu Pak magai tanya ulama. Ya naro. Jadi iya sahabat-sahabatku pole NUE tasangi maka daya tiak macarama dia tu gaga pendapatku nak kota naik kata maka dah maga menuri ustaz sekada jolo-jolo. Iya ku iya miupake we. Selesai persoalan. Apa deuli tanangi matu ke surumon maka dah macigau to iya maki buah pendapat namo na pala na si ratu hadis ade to iya nama kai ka makoko ci dini hadis na pala kullu muda satu nabi wa kullu bidat tindalala wa kullu dalal pinar salamanam iya napa tamamanang iya ro sinin na gagae kullu muda satu namanam iya sinang kai jamaah muda satu na makadaka iya ro Yahudi nasa permetola la salangi na laga iya oko Irak denule malagay salangi narekotannya sunni si bawa Syiah benturkan nasaba berimbangi jumalana iya na tu Irak nalagay gara-gara ya ro iya ko Iran denule nasaba denamona masang Syiah itu nasaba denule garui iya ko Indonesia Syiah melo na balu denalaku sunni mega epek carana napatamay bid'ah nasaba iro bid'ah tanya hukum ya ko makadete bid'ah pasti capak na neraka magi na to lokko bid'ah to rewa lokko limewe haram wajib makruh mubah sunnah rewa ki gare lokko aja na tarewa lokko bid'ah jolo apa ya bid'ah parangka mi tanya hukum ta coba gare rewa lokko di ustaz sepole enu aja entulino ripake rom kula mudah satu na bid'ah apa capak nih itu tetap neraka coba nih gare umakade wabidah berarti tetap neraka ya masa tahlilan nangga bidah la ilaha illallah baca kapere ite 10 tahun na baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tami sallam manang kaya matoro la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah baca na to tama neraka namun gare
Tapi mako memang iwita Indonesia maka camaki buat istilah. Cede kasih istilah na si pulung ite baca la ilaha na satahlila. Entah. Si pulung ite mak baca yasin maka dia yasinang. Di mana gagah desa nero? Kagah desa nama yasinang. De gagah ya ko mak baca yasin angka. Ya ko yasinan de gagah. Si pulung ite minum kopi maka dia ngopi. Ya ko si pulung minum teh maka dia ngeteh. May gamit tayo istilana. Si pulung ite siya dampa-dampa nga majama ko pure malepat tayo nataleng istilah halal bihalal. Si halalakan. Dero gaga basara tapi dia na polera tadai ni gare-ara kadaga ya sa halal bihalal tan mangang. Anda di seni apa basara na sama aja ka basara do bolo. Halal bihalal jadi lelemet itu Indonesia de to tu gaga kampo pa ang kamudi na kecuali Indonesia. De gaga o Malaysia de na mudi, Amerika de gamudi, Indonesia to mi ha. Pak magala mi tijokah. Siapa nih gare? De tu gaga. Jadi Indonesia na makohe. Jadi iya na budaya na agama ilalanna na tak buku. Iya tau pandita riolot patame salangyo ke Indonesia abad ke-6 Hijriah, abad ke-7, iya naro patame salangnya, gelombang pertama, Sulawesi Selatan na termasuk di sana, kampung di Asia Tenggara yang pertama diislamkan. Iya na tu ampai di tau matota matandre tu pahanna, tapi mampasigaru-garu mopa. Matandre pahanna tapi yang pasti garu-garu. Oh ya tuku itanai maka kanja kataniangan nah. Si kiri na makanja tapi madari mapasi garu-garu mau pa. Tapi iya rosalang mematama si garui budaya tidak lepas. Na buku yang kana tu yasang islamisasi adat ipasalang ada maka dai ito matot tariolo macera ang kay to pandrita na sili syukuran. Ito ngare macera bola. Syukuran pindah rumah, macerak wetang. Natolai maka ada syukuran 7 bulanan. Itu negara. Itu jadi maka tu de tu gaga. Napa ni sininna gaga napakalulok kumana ngipak dongang ya to na tu ampai namo bepana mancaji pak dongat tu negara barongko. Dari kata barokah. Suwalla dari kata salawat. Negara. Pasok pasal lilirab di kawanhar. Itu katiri salah, al-katiri salah, al-katiri mindin, maknaki katiri mandi. Jadi maka itu pandita, iro agagai di oko sidrap termasuk Wajo, termasuk Kalimantan termasuk Sumatera tanya tahu biasa pasal lagi apo nami mato nabita. Nih, itu dari Yaman, dari Lembasiat, dari Hadramaut, itu dari Pam Al-Katiri. Yang itu ampai tamu ke Indonesia. Tamo Sulawesi Selatan, Makalu. Iya mitu ini apa na wirimpiringi oleh India, lepanyoko Bali, Matarulo Pattaya. Iya na tu ampai Hindu tak getengnya tu Hindu. Angka Makalu tama Kalimantan, nalai Tenggarong. Iya na tu ampai Rajana kute Hindu ampak. Yawana yaro napai na tamai ogi, na pasalang, napa na pubay ni. Makanja metogi itu kolej sompa apa cacana. Ceca Timu, Ceca Polopeng, Ceca Bangkung, Ceca Kalaming. Yang tunah kada ujung pena, ujung lidah, ujung kalamin dengan ujung badik. Baga betongan nah. Ya ku ujung pena berarti jago maroki tau pandrita. Ya ku tanya tau pandrita lo sompa berarti ujung lidah itau jago mak bicara. Pandreda ke kampung Nokulisa. Pandreda jago mak bicara tuh. Kemudian ujung badik, masak gak? Jadi ya kodemu maca, ternyata kau tahu pandri tadi itu menjago mak bicara batasi sako. Ya mu batamo nangka kau tahu Nah, ya macam tahu gak sisang. Ya na tu ampai ogi rata-rata di luar itu okumanang wiritasi etaro. Apa iya ro Belanda biasa ko marapati tasi enola. Natapat dupai wi ogi natau de nandre bangku. Jadi ya kometiri taro akado konoti kole jambu jolo lapap ya ko tu dapat tama tahu koto ni ro ampai
di taman iwate di saya kok niro itambay mo chede makuye jadi ya naro ampai ogi ya naro na taluero ujung yang keempat ujung kelamin de mo masagga de to mo macah de to na makanja tepak mo de to mo beta aga na punay ujung kelamin cari bangsawan kau nikahi supaya bisa menjadi raja. Makanya Raja Kute itu diganti namanya menjadi Tenggarong. Tenggarong itu istilah dari Tanggana Arungi. Bicara gini. Nah, ini makanya saya sudah ziarah itu makamnya itu keliling sampai Tunggang Palanggang itu Sayyid Hashim, kemudian naik ke Janggo Kawat. Wah, ini makadaka wah. Punggawa memang. Jadi ini sebenarnya yang penting kita tahu maka dia rui di selangyoke ede na salah melo mi patuju kong ke masalah. Apa mega mo pa ya rotomatot kariolo masalah salah je pahanna situngan na deje na pahanna misalah salah de to na lesse walengi contoh iya tu tomatot kariolo maka tu kan ja pahanna mula balu oi ya nasa kotoma balu na tapamula balu aja mo balancero di taroy iyo pwede itaroy rakko o tay napaya silakan padahal nasuro mi mas sumbangan ni gitu apa nanigi-nigi tahu mak balu ala pangalipam mulan na lapanasidakan maka itu pandita pahikmah dena bangkaro itu balu-baluna apa bu dale pamulan na memato tapanalingi po Allah Ta'ala iyo po ini irak ko o tay napaya silakan itu salah-salahnya cucuk mato je nasa itaro ale na mitaroy sini yang kedua angka tu pitu-pitu atau biasa di ibu to kapitu-pitu ya na panat pitu na siton ratau talo nasa wahai indo dui na iya nasa nang kamu ya di kude na salai ka dui mana sani tapi ya kotomelo mak guru hikmah mak guru hikmahnya iya tu nomor pitu tanyame tu nomor sambarang magai iya ko matau apa ite kapipi macane masa ite kapitu to lalan na si minggu pitu ngasoto ya ko masampajang ite na suju pitu to tu mak gesa 2 5 2 tu 2 aja ci diulu ya jumlah na raka na sampajang 10 pitu engka to pitu lalan na langi pitu susu tanai pitu lapi demeto na sambarang iya nomor pitu suratul Fatihah pitu to ayak makoli de na sambarang pilihan mi mato napan itu pitumpulang umuru na nana ku itampu isure syukurannya pitung ngaso jajina ke kai mana pitu mana tanya 5 telu naganjil mato ya kode mu sampak tambah pitu mana ke pitu sih ko berarti ke 10 napa ya kode mu pun sampak tambah si pitu berarti 20 na sidi pitu tahun umuru na sure mas sampaja mana tanya 5 tahun mana pitu itepu pitu tahun tu umuru na sure masih sekolah taman itu pitu tahun masih sekolah taman SMP ya ko 10 itu barasa pak menghadapi tujuh tahun kedua 10 pak ya na 10 pana musure masampaja newan itu ya joko na 10 pitu latu 10 musuro ya na makanja mo ko tu pitu latu 10 barasa ko 10 pak namona wa ko mulemo pa me si jaguru kama kiro o kiton ron na nana igarata ya ko nadapi ni 10 pak jan mo garatai apa nangga ni tu ale na macoa padahal si pak na nana mo pa ukun itu sosolya modele na rambu na pura si lau kiri pura si baladua ciametia sang anak tapi anak ukun itu masirito nito ukun ni ro makada iya ro agama na makada pitu tahun 10 barasa apa menghadapi 14 ya ko 10 pa berarti tama sema ya ko tambah gare pitu 20 sidi isure mak baini ukun itu perguruan tinggi sure mak baini apa na 20 sih di nak bayi nela tu 20 rua o kopita 25 mana pamelo mak bayi ni piamang sapa ni gare kalolo nang kade nak bayi ni ko 20 rua tan na cia ni mak bayi ni tuli rampe to 5 tamusum ede tu melo na sabatat de me matoni pageloran na koro o kopitu matu 30 rua latu 42 melo si piamang namotu ya tu angka bayi ni na melo to piamang panadapi si pitu oke itu, ya na tu na mega makunray arwane sa lingko di umur itu. Nasaba makadite pubar kedua gare de
talui pitu. Tapahang he. Jadi iya ro nareke to pandita itu maka dia nokko tu talup 20 siapa sana 20 sidi ditambahi pitu 20 rua mutambahi pitu 35 mutambahi pitu 40 iya kokku 35 lako 40 taluk na de musogi mu mate iya komeki mita tau madeceng ita yawana 40 taluk iya nangka tau madece yawana 40 taluk madeceng itu menre tapi iya kodena sogi ko tu 40 talu ya ko pasom pak surat ni rewa lo bolana lete ni mandre ya tu nagaga pulana itu makiro na purana reke to pandita ya ro iya ko mu tambai talu tambai gare talu taunge pares saya alemu iya ko no ipisimu berarti nampi ko tulasa tapi iya kodena no pisimu koro makanja mo pide nampi kolasa ina tambay pitu taw na tuli makanja pisimu wat ditatamba mo papitu magala tapi ya kok itu talu nampi kolasa pitu taw nang kana kolasa kemudian monro ko jolo na pajoka make to pandrita tajangi pitu taw pemang nasiaray na tula kala mau seko ni romali wala de watu mamagi-magi na pabaraka iko ng Allah Ta'ala jadi ya miro wapasanga iya kong kataw maka kembali kepada Al-Quran dan hadis tatanaiwi maka siaga ni hadis semua pala ya kode penadapi 500 sabu hadis na pala napa maka kembali kepada Al-Quran dan hadis tapodangi maka dituji nang kau salai korang si bahadis iko na rewa ka makiro jadi iya ro idi rewa bawa ni lo iman tasapi tacuri ni ro na sabak magay alena ma pala hadis alena ma pala korange mengetahui rumus agama kemudian dia menciptakan ilmu usulul fikih makiro. Jadi aja na tamala saudua akadabani kemudian patutu nananya. Aja tamega dalele. Ia nang katau makada bida mana je tu mujamah salamanan mak baca dongnya salah, mak barasanji salah, mam meraja salah, mam maulu salah-salah, letek bola baru nang kacara makotu salah, mak baca dos salama salah, mak tahlila salah, tapodangi. Maka dia ko salamanang iya gagay jamaewe bid'a manang berarti tahu na cecep ang Allah Ta'ala pa isa neraka tapi jo coba gare pares saya gurutta ke Abdul Rahman Ambodale gurutta Saada gurutta Mali gurutta ke Haji Fathudin Sukara gurutta ke Abdul Muin Yusuf gurutta Mali gurutta Kalipak Baja mak barasanji badah ya tahu mam maulu manang mam merajak menatoh ya bikin na cecay po ang Allah Ta'ala ro jama-jamangi pa ay maja amat yangan na maja amat yangan na tapi magi ya tawin ang jiwaldi manang guruta sa ada man jiwaldi kamu pasasin na tumo pila tu yasoy nakada walingi cici guruta kulo na kabae apa wite matawapa makan maja na guruta matawapa nalena palapasan na chulo makka apa dia pagatalipong nalingi cici na pasangi lima na guruta sa ada nalingi cici na pampeng cici peroso maka dali na to nga kapang sisan na pura naling bajan na si rewa sila matawapa narunto si napake ro cicinge sisan na rewa lo kampung na podangi keluarga na maka da logi maka guruta sa ada na sade tulang kami mapangaja ko ni sining ni cuma nasa laba itu ciciku tapaya nila na pa nasa laba itu ciciku mabalo puasa ngalena nasa taro ni pe to syukuran ni uli meka tanenula kasila suran na pada batapana nasurumuli ni hiro guru te surumuli na parikantong iliman na gare parikantong iliman na sisan na siulo tuli na titini mitay nasa meka mitay gale na to nga sisan na siulo la yudu kang ni cici maka dali cici mo dia mo ihlas malenga kajan na napamaka day di to nga pak kiai nasa ngaja mo pauwi ko daw man wali guru tak Haji Abdul Rahman Ambodale wali iya nama maulu rumah meraja macam nela tu manado macam nama mauli iya bikin bida mana ngero na pikir tone seca po Allah Taala dia mungkin manca wali tapi tasoba di gare tabali sapato si gare ulama na yaro tuli mapasalah angka ga manca wali di mani sapai akhirul kalam Allahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.